In today's news, Sauvignon Blanc South Africa has ushered in a new era with the election of Elunda Basson as its new chairperson. Basson, an accomplished winemaker, succeeds Aria Botha in leading the organization, which promotes South Africa's renowned Sauvignon Blanc grape variety. With a strong background as cellar master at Steenberg Vineyards, she has contributed to the region's reputation for exceptional Sauvignon Blanc. Basson aims to highlight the diversity of South African Sauvignon Blanc on the global stage. Die regering het aangekondig dat verskeie provinsies insluitend Limpopo, Gauteng, KwaZulu-Natal, Vrystaat, Mpumalanga, Noordwes en die Oos-Kaap tot rampgebiede verklaar is na die onlangse verwoestende vloede. TLISA Limpopo het hierdie aankondiging verwelkom, veral in die lig van swart ryp, brande en droogte, wat die provinsie sedert 2023 tuister. Die organisasie het in 'n verklaring gesê hy hoop egter dat kommersiële boere hierdie keer werklik hulp sal ontvang, aangesien hulle in die verlede dikwels uitgesluit is van ondersteuning. Hy het ook 'n beroep op finansiële instellings gedoen om boere by te staan, sodat voedselsekerheid in die provinsie en die land behoue kan bly. Die Demokratiese Alliansie het ook die aankondiging verwelkom, maar gewaarsku dat dit moontlik tot plundering van die staatskas kan lei. En op daardie noot, as jy gedink het, die reën is verby, dink weer. Weerkenners meen, daar is nog heel wat reën op pad vir die weste van die land. Maar hier is Johan van der Berg. Ja, ons is daarom baie bly oor die reën wat oor die westelike dele van die land, nou kol nog nie oral swaar gereend of goed gereend nie, maar ons sien ten minste ook in Namibië, dat daar redelike reën voorkom, die riviere, baie van die riviere wat loop. Nou, 'n mens moet nou nie veralgemeen nie, dit het nog nie oral gereend nie, maar ten minste as dit in die omgewing reën, dan is die hoop daar, dat daar nog reën gaan voorkom. So as ons nou kyk vir hierdie volgende tyd, dan lyk dit tog asof daar weer 'n redelike stelsel is wat hier oor die westelike dele van die land weer kan afkom, oor Namibië, groot dele van die Noord-Kaap, hier rondom die 15de, 16de se kant, wanneer daar dan weer kans is vir reën. Nou, hiermee saam, die koue fronte begin, ons het laas ook gesê, hier in die suidwestelike dele van die land begin dit deurkom. So hier is in die volgende 2 weke ten minste 3 frontale stelsels. Dit was aan Johan van der Berg met ons weer nuus. Westphalia Fruit has been awarded a United Nations Sustainable Development Goal Award for its partnership with the Pro-Tiltil Alliance in Chile. This award celebrates the alliance's efforts in addressing environmental and socio-economic challenges in the Tiltil region. Established in 2006, the Westphalia Fruit Chilean Alliance focuses on initiatives such as combating drought, improving infrastructure, and fostering economic growth. Key projects include supporting small farmers with sustainable practices, creating a community kitchen to empower local entrepreneurs, and enhancing education and job creation. A new publication has recently been launched by the Milk Producers Organisation. The Dairy Market Dynamics Report highlights key trends for a specific month, including price increases and decreases in global dairy products, milk production growth across major exporters, and international farm gate prices. Here is Bertus van Heerden with January's trends. In January, prices in the international food market, as covered by the Food and Agricultural Organization's Combined Index, increased with 6.2%, with the dairy index up by 20.4% and providing the lion's share of the increase. Strong performances in both months, January and February, were registered in the free-on-board prices of butter, up by 8.6%, cheddar 12%, and full cream milk powder 18.1%, leaving international dairy product prices on a high level.
On-farm milk production in the major dairy exporting countries during 2024 is a mixed bag of growth and contraction. The EU, 27 up by 0.7%, New Zealand 1.3%, and Australia up by 2.4%, while the US declined with 0.7%, Argentina down with 6.5%, and Uruguay with 3.3%. International farm gate prices exhibit serious hikes year over year for January 2025. The USA farm gate price up by 22%, New Zealand 23%, Ireland 31%, Poland 13%, and France 7%. If you superimpose these hikes in farm gate prices on the lackluster growth in unprocessed milk production during 2024, there are a clear indication that the demand side of the market is nervous about adequate unprocessed milk supply in 2025. And that was Bertus van Heerden from the NPO. South Africa Wine has condemned the recent excise tax increase of 6.75% on all alcoholic beverages. This was announced during this week's national budget speech. The industry warns that this decision will severely harm jobs, exports, and rural economies. The tax hike, deemed excessive and above inflation, is set to burden the already struggling wine sector, which contributes 56 billion to GDP and supports over 270,000 jobs. South Africa Wine has criticised the government for ignoring the sector's concerns, highlighting that it will worsen job losses, harm small farmers, and boost the illicit alcohol trade. The industry vows to challenge the unfair tax policy. Rabies continues to pose a significant threat in KwaZulu-Natal, with 22 new cases confirmed in January 2025, spanning areas such as Shakaskraal, Hillcrest, and the South Coast. A recent case was also confirmed in Pietermaritzburg. According to the National Institute for Communicable Diseases, 97 cases were reported in the region in 2024, highlighting the ongoing public health concern. Rabies is primarily transmitted by dogs, which is responsible for up to 99% of human infections. The disease is preventable through regular vaccination, which underscores the importance of widespread vaccination campaigns. En die wolmark het sy opwaartse tendens gedurende van dese week se veiling voortgesit. Hier is Heinrich Victor. Die 23ste wolveiling van die seisoen het op 12 Maart plaasgevind en die Suid-Afrikaanse wolmark het sy positiewe loopie van die vorige week voortgesit. En die Cape Wool's Merino aanwyser het met 3.1% vir alle merino wol en ook 3.6% vir gesertifiseerde wol versterk teenoor die vorige veiling. En teen 'n skoonprys van R182.02 per kilogram en R186.35 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook week op week opwaarts beweeg en 1.1% sterker verhandel teenoor die vorige veiling, wat dan ook 'n groot bydraende rede is vir die versterking van die Suid-Afrikaanse mark. Nou, volhoubaar gesertifiseerde wol het 'n beduidende rol in terme van prys gespeel op hierdie veiling en het byna 48% van die merino aanbieding beloop, met die produsente lotte wat hoofsaaklik uit 20 mikron en fyner bestaan het. Die hoogste prys van R252.54 per kilogram skoonwol is betaal vir 'n 1-baal lot merino wol van 16.5 mikron. Daar is in totaal 7.377 bale aangebied. En die veiling het weer gesorg vir gesonde kompetisie tussen kopershuise met 'n goeie verkoopsyfer van byna 98%. En dit dan te danke ook grootliks aan daardie goeie kwaliteit gesertifiseerde lotte wat aangebied is. Dit was dan Heinrich Victor met ons wolmark verslag en ook die einde van vandag se nuus. Sien jou volgende week.